سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 25 اپریل 2020 سال ما آمدیم بازار قرلک شنبه بازار. امروز برای شما فقط گوسفندهای کلان میده، برچه ها و بوس ها را نوار گرفته با شما پیشکش میکنم. ویدیو معقول باشه لایک کنید، مرحمت تماشا کنید. ما و شما یک جای رفتیم. کرسی امروزه 1000 روبل 138 سامان برابر است. هزار و 850 سوم شده است. گوسفند 1850 سوم. کوچخوره بو اختم است. نچ پولم بول 850 سوم شده است. این 750 سوم سودا شده که برادر 1250 سوم شده است. 1770 سوم سودا شده. خریدم همین 1770 سوم. نه اینجا هم اوچبال همش 1500 تا 2000 بوده. 1500 سر میشده است تا 2000 سوم. 1500 سر میشود تا 2000 سوم. همش اوچبال. بچه‌هاش خیلیش خوبه. اوچش هم خوب کرده است. خیلی اینا اوچبالا یعنی هر دوش 1500 سوم سودا شده است. برچش هم کلونه نغزه یعنی اوچشه یعنی هر دوش 1500 سوم. 1000 سر میشده است تا 1300 سوم داشتم. 1000 سر 1200 1300 اینم کلانش. نه 1000 سوم بازار 850 کرده است. برچه بودش مالدیس یک گاب نیست. یک گاب یا غیری 800 سوم سودا شد. 1000 سوم 1100 سوم بوده. همینو رزمی مرد کنم. هشتاد سوم کرده بازار. بولارını قancha narxi? 920 so'm ko'tara savdo qildi. Option nadodasi. O'zingiz nechida o'siz? O'zingiz 11000. 1000 so'm, 1100 so'mga. 920 so'm savdo shudasi, ko'tara nadodasi. 1300 so'mda. Bozor nechi qildi bular? Bozor 23 yarim. Har do'shta 2350 so'm qildi bozor. Bular 1000 so'mdan. 1000 so'm budi. Bozor nechi qildi? Bozor 8 yarim, 900. 800, 850, 900 so'm qildi bozor. اینو 1500 سوم. بازار nechi qildi bular? Bozor 12 yarimdan bir joyni qilishdi. اینو را یا جویا 1250 سوم کرده بوده است. یا جویا همش.
Hazır sumi mega bu savdo meşa mega bozor nechidan qildi? Bozor 800 dan. 800 so'm bozor qildi amin ola. Bu maydon nech pul? 800 dan. 800 so'm qildi, hazır so'm mega. Baracho. Hazır 800 so'm. Bulischi so'g'liq ha? Bu nech pul? Hardush hazır 800 so'm bilan. Bozor nech pul? Hazır si samon kardı bozor. Amin ola. Hazır 800 mega hazır si kardı. Soğuk ay. Hazır 800 so'm. Bozor nech pul? Chansın ki? Hazır 400 bozor kardı. Mana 5 yarım. Urg'ochi yo'q. 550 so'm. Bu chi? 5 yarım. 550. 4 yarım. 450. 700, 600, 700, 600. Bu qancha mı? 7 yarım. 750 so'm. Ana taka 800. Yine 800 so'm. Ana xeyli narx. Bular oldingiz mana bular? 14 ga olingan. Harika olsun ha. Har dusha hazır 400 so'm. Girifdagi budasi mana. Savdo shularga. Hazır 400 so'm va savdo shularga. Müsaade isim savdo shular. Savdoni boshing. Ne çıplak ama ki? Hazır 200 so'm. Bozor ne çıkıldı? Bozor mu? Ha, bozor. 900 so'm bozor kardı. Harca. Hazır 400 mega 900 so'm bozor kardı. U ne çıpılan mayda? Ayda 500 deyam, bozor 400 kilo. Yine barracha 500 so'm bozor 400 so'm kardı. Erkak ha? Nar. Uch qorcha. Kız. 80 so'm o'cha bala. Bo'lish bozor ne chiqildi buni? Bozor 7 yarım. 750 so'm bozor kardı. 80 so'm nega? Bu ne çıpılan kattası? Ortada. Ketaylik. Yo, yarımını keyin. Katta ne çıpıl katta ona? Kattani 7 deyapti. 700 so'm kalın. U maydalari-chi? Maydalari 6 yarım. 650 so'm mayda o'sh. Çan savdo shu? Parsel bir sürü parsel Hafsada bir sana savdo shu. O çabala 2000 so'm. Bozor 1700 so'm kardı. Bachash nar. Baracha sos. Aynen. O çabala bu da barachash nas. Nechi pul bu? 1600 so'm. Bozor ne chiqildi? 13 yarım. Hazır 850 bozor kardı. Ardışan. Bunu nechi pul adin? Arais. Bu 1 yarım oldu. Hazır 50 savdo shudasi. Mayda. Ama ketayapsizmi? Ha. Mumkinmi? Nechi pul? Hazırsın. Bozor nechi pul? Bozor 960 kundaga. Nuqsadi 60 so'm bozor kardı. Hazırsın mega. Ko'ring dedi. Mana shogirdlar shuni ko'ring. Hep havachi. Hazırsın. Senin arka. Shogirdlar nechigarsin? Bu nechidan aka bulayın? Hazır 800. Ulan nechi dedin? Hazır 200 safi. Hazır.
Bu şu çekkalar. 1600. Mana xeyli narxi. Neçə deyirsən? 1400 so'm, 1500 so'm. Bozor ne chiqdi? İkalosu mu ya har biri? Ya cevap 2820 somon savdo shudi. Ya cevap hardir. 13. Bular 11,5 bilan. 1300 so'm va yosh 1150 so'm maydosh. Surxosh. Bozor ne chiqdi? Buni 11,5 qilyapti. 1150 so'm kardeş. 13. Bunisini kishi saqlagan yo'q bunisi. Bunisi savdo. Bu neçe? 900? 140. Ha, Nursa'da Çilsun savdo şudası. Ne savdo bozor kardeş. Küçük ha bular. Hammasi buch. Hammasini burada. Küçük burada. Ha. Hazorsun bozor neçe pul? Hazorsun bozor 850 so'm kardeş. Nar burada. Buluşu buluşu. İnşallah hazorsun. Bozor neçe pul? Neçe? Oxiri neçe pul? Oxirish 900 so'm shudasi. Bozor 900 kardeş. 900 tamam. 2100. Kalosini ha? İkovini. Har dush 2100 so'm shudasi. Mashina olib chiqgan, mashinaga olib kelib qo'yib qo'yamiz. Ya jo'ya. Zagorodga chiqayotganda. 2100 so'm. Savdo shu. Kuchqormi bu? Sovuliq ha? 21. Sovuliq ha nima? Chiqor, ikoyim. Kuchqormi? Nar bu da hali. Kuchqorcha. Hammasi. Bu bilan bu ha? 2000 so'm. Insham 2000 so'm. Inash 1700 so'm. Bozor ne chiqdi? Bozor ikkalasini 35. Har dusha inqati insha 3500 kadar bozor. Ya jo'ya. İnşa 1500 so'm kadar bozor. Sevinim azor megan. 2600 so'm nadoda istedi. Savdo shida istedi. 2600 bozor kar. Uspandi kalon. 100 ta qo'y ketadi og'irxonaga. Neçə savdo bo'ldi bu? 1950 so'm savdo shudami. Uspandi kalon. So'riqda shu. Aqta bu. Ne kuchqor? Kuchqor ha, kuchqor bu da. 47. In har dush 4700 so'm. Har dush kalosi 4700 ha. Mana bu har dush 4700 so'm shudasi. Har dush. No, uspandi kalon. Yakta. Duta. 4700 savdo shudagi. Kuchqor ha? Ha, ko'yamiz. 1100 so'm har dusha giriftaga. 1100 so'm, 1200 so'mda har dusha savdo qildi. Savdo shudasi. 1100 so'm. Nar har dush. Lan nechidan bo'ldi jo'ra? Men mayda nechi pul bo'ldi? Sesada 90 so'm shudasi. Savdo shudasi. Bulari-chi? Bular-chi mana bu? Mana siyo 630 so'm shudasi savdo. 630. Bu-chi mana bu? Ha, inash ma'lum nesdan. Bratishka, avtomobilda guftan naqsha.